Omwaka gumo guhwire kutandikana 2025 mu kwezi kwa gatano kwa mukaga mpaka omwaka ogu tereze omwaka ogw'ebyesente narishi ogwa budgeting. Minister wa finance naza kwija turetere oku ihangeri ribarirwe omwaka ogw'2026 2027 omujenyi weitu werizoba nowe byobembezi kandi namanya ebintu munonga birumusente byembarira kandi no muhereza n'ekisanje kya kabiri abantu ba Rwampara bari kumwikiririzamo ngo gacha zikubajwekera akaruka kakatorobi omwaka guhwire 2015 kwezi ko kubanza kakaterwa konka twenda kubanza kukurisiya yo Honorable Amos Kankunda hawa karurako ihangariyo nabakakatera abagizire mgishankimwe abashikirwa hamashita mwagaruke kuza kuhereza kakurikya karurako okaramutse habere bibada West mobile mnonga banyana banje abatayari West TV kandi nimwe abarebi kandi koza tayari West TV niyenda kwasima abogoma mutegamisho na namatu entimbe za tayari West abo kutunga messages zikurabaho mnonga nitwe nkabebembezi abakwano baganiraho kureba ngo twabasaba bitekateko bitu ninga programs za government babare nabwo ko gukurisa akaruru akahimbira akumebiri abitano primary za NRM bitaba NRM abiruna mukaga general elections kandi ruhanga katurabya muje nimbabazi kujya kunamana gitu kureka nimbabazi ruhanga abo kwano baronda abebembezi kandi atkozise itwe nk'abanyarwampara twicereza twaraba mu program ejo twagira NRM president witakayo 95% pasente ya 95 mu Rwampara kandi mu district zona okutwara hamwe mu Uganda district zona tukaba bamwenda omihanga lyona so noreba ngwe nk'abanyarwampara uhagizi wa NRM twine gwinje munonga wa president witu kandi n'ababembazi ba parliament yaba NRM ohereza Honorable na nyenda ngo tubanze tuburebere ahambarire yasho muri umwaka uguhwire mu kwezi kwa mukaga ihanga twaza kuza nko mu district ya Rwampara tukagaruka nkahansi trillions ziri kurenga 5 nkezatirwa hanguto icyo n'ikishane cya Rwampara nazo hine kizikozereho cyango waza kugerereza nke imihanda itwara mu ihangeri kugira ngo kuba kuza kushoma budget ero kurataha abantu bakabine kibasimbira mu kugira ngo sente zo zikakoraho akwa ni mangu niko kachikwa koroho kandi ako kwibembera ka finance planning and economic development ko mwishengera nuko mazima uko kuwagamba kona kachweka kamwe kuwagamba ho by'imihanda billions 5 na orazeta trillions billions 5 omahanda yonka byo kureba ngo imihanda yito Rwampara yageze neterera tene cyo tukatunga nebyoma road unit nuko teyijwire hine kubaramu kuko twabanza twatunga equipments z'amani ezuru kutuyamba kureba ngo imihanda yitwa twagigura main roads z'amaramu zona zakorwa muhanda twine mugumwe wa wax ya yunura urganyakira guju kugereza mpaka ruwo kitwe atogo muhanda itwe bakagutereza nuko gumana guhunduzwa kugenda no baje konka mwene gendero hata no kurengwe impande bene twenda eje mahanda twagito mu government yatuyabo tugizireho program ya bugufu no bageta legs local economic growth strategy erije kwata mahanda bingi betugumire na munonga entindo ezigumire kombekwa ezi sente just kwantunga billion imwe kushangu yabasa kuzombeka konke program ya legs neje kuturetera mu programs nyingi zirimo imihanda zirimo economic empowerment okuhereza abantu entandukwa embibo na munonga ya kawa jete coffee kubyara abantu kwengera kuhinga kandi n'ikindi tureberemo amashomero mengi agatungwirwe mbere no murebe sente zenzija amashomero gito ngengera kuzamutindo to expecting ngo seed school itwaraganisiboneja kwanija umbuye utarwahare amarwaro tongiremo okutungura amarwaro kurgaharire ngo wa health center ya kabiri kuza health center ya kashatu nyabukungu health center 3 na Kibale health center 3 kandi kino health center 4 tugiye tongera kujihangusya no kujongera mu sente ate iyo project itwatire mu kuhangusirwa rero ya kino health center 4 ni ingana ka billion 1 na million 800
esente ezo project ejo tekahwire konkati nindeba kugerera umutekanisa esente zizire kandi engineering brigade fezer kwererukayo iyo neza kugikora ntwija kugira umugisha reba ngo twaheza kombeka pateje yo kombeka esente zitwarundine omurotare club yindi muka member ya Kororo Rotary Club of Kororo neija kuba ne leta equipment na nebine bitwetenga kuta omwirwaro ryeto ndamusiba bono mu bugufu turebere sente nyingi ezizire omurwampara omukongero mbantu tukagambira za PDM parish development model hata burumuruka gwine hihi miliyoni 300 n'ezindi ezitungirwe kandi ezindi ziriyo zije president twashitamire mu caucus ya NRM parliamentary caucus twikiriza nango hati twongere sente tuzihara miliyoni 100 burumuruka tuzite ahari miliyoni 200 nango na twayenda twatungire sente yabo kuba nyuko bira chairman w'ibyo sente ningashi akachiko akabiye sente itebe kasana n'intungo parliament ni ndeba ngo revenue base ningashi sente supply the envelope resource side envelope nejena ne yongera cyokora mu budget yitu hati tutebereza kugira ngo eberi omu trillion 9 n'ezindi konka ezimwe sente hati zitanje kurga omu mashita jete fast oil money kandi sente omu budget omu mu trillion 1 na miliyoni 100 na billion 800 ezo nitekateka nazo zija kongera omugasho omu byo kombeka no kutungura ihanga ryitu nuko ezo nzo zitandikire konka hariho n'ezindi ziriwe ziyongera president awe natugambira one abantu abakwebwa akasente nk'abashomesa nk'abashaho n'aba arts nabo akasente keyongire rozafutana kakatunga ahabo kuba no bazira esati yawo kugirira omwendo goyini so twatuguma ntongera no kugirira sente zitwine nk'ihanga kandi twegeresereza ubutaguma ntweguze sente nyingi kurga hero turenga twakozese zitu twongere tax base kweyongera tax to GDP ratio nayo yongere kuba yahiguruho target yitu no kurenga yaba 20%. Bueno ebyo na nebindi turaguma tubukora kijya kuturetera ihanga ryitu yatunguka konke kisanje ekiko kwagamba ekisanja ekitarimo kugwejegera okugwejegera ko kutugambaho kugira ngo utakahumura hunga ntugera ngo iyo wabo inome cyago gukora ikintu kikori utakabyama kikakurabaho ibintu bijye bitwire nshomeswa kabebembezi na mnoga tushomeswa president wetu Yoweri Kaguta Museveni natugambira ati abantu message y'umushome kohereza no kureba ngo hari abayinita karice yarukoraho cyo mugasho icyo kureberaho itorwampara ninjye president kwa kwa nagamba nabana addressing ninga namanyisa abantu kwitwe barwampara aha wenje ahubwo nagambishonga ya parish development model ne twata 4 acre model itwe land per capita ninga itaka erinwe worka noreba ngo nita karice munonga konke yitaka wabasa kurukoraho ni cyecho cyaragamba twabasa koraho enterprises ninge bitebira turetere ntasia ngabiha woine hortokero kuri sa family basa kuri siza onke koko bisize onke tezebiju wabo hi nature otimbe mebiduma byo kuri se byenyanja abako basa kuri se koko bazirise abararise mpono bazirise konka haka nangwa na ahetorire kayabo obanze obase no kwinjiraho emboga ezakurisa family yawe namwe n'izindi ukaziguza ibintu bikuretera kugira sente za buri zoba za buri wiki za buri kwezi na omwani ubwo kubasa kutwaromwa emyaka nk'ebiro n'ecweka n'ingezo obotironka yekemwe erumwebi hati icyo kituyambe kugira sente za buri wiki za buri zoba mukoko wiyama mahuri waguza watunga ka sente omumboga waguza warisaho family waguza ho watungabona kasente na nebindi by'imyoga ebo wakora ukakutahiza wabo yo muka umbwire bwawe wo kumaraho abinje baruka birago bamine baruka
emikeka baruka ebyibo n'ebindi nk'ebyo nabyo bitashya sente. Honorable oriyaha akakiko ka planning oriyo mumbanyishengero aba provingire tax exemption aha ba small and medium enterprises konkanye umuntu waburijo we cyaro wanogamba wari wambara naro wito biguri hariho umushoro ogukushashuzwa nyowe ahabo kugira ngo ni intasi yakake narishinko wanogamba bamahuri narabagize giro PDM bakariso mebwabo koko bari bashashuzwa umushoro nogera ngo iki kintu ngeretera batunkargo mwidara kuzumurinde tunamanya bo wabuza konka omuhingi omurisa tine mushoro gumuru obwahati twagera ngo abahingi utakongire mu gashombito byaro kwinga ataherezo mushoro kwa bino no ingorotoke rwawe ukaguze bitoke tubiroho mushoro wano no risente zawe ukaguza ente ningo ukaguza amate tubiroho mushoro embuzo waguze mbuziye teroho mushoro hati icyo wanogamba companies ezukutandika tukazihereza exemption emyaka eshatu zitakuhereza mushoro abo kuba tukakora research twashanga ngo abayinjene batandika business koka tuzikureba birthday ninga amazaro gazo gemyaka 2-3 nagumu mwiguremo mugamana twenda ngo tubabanjire iwe business ejo registering bamanye ngo nokora business income tax ne betaro ubase gumiza muno okora nogire ntasi nabwo ikintu twenda ngo turetere abana bita bato exemption eje bayambe kutandikaho companies bakate uko kubura ngo mwana tengene no mwana yimiride omwana kwatira emere yataka kutambura yabaje twamusupportinga kimurete kandi yatanka kugira umushoro guyahereza nago kandi guriyo bracket yo kubasakwe kurumu budget yasho mu mwaka guhwire abantu bakabanza kugitera mutocho bagira ngo ikanegenderaho kugira ngo twatiri umbwire w'akaruru kugira ngo bagera amatuma rungi nebe babiri yatebo babishemereremo akaruru kaho hata akaruru kahwire hari ntaza kushomwa budget ndijo no tamizota nk'abanya Uganda waza kureba nka 3 billion ziganisha tu za health izo zikaze runungi kandi nko mu Rwampara health center tuze zimubakazi fading out bazo mu health center 3 referral bagera ngo bazembarira abandi batera ndurungwesheme kuba nebe ya region nogira ngo nk'ebyamagara omu budget ejiri kuza kushoma abanya Uganda baza kugishemererwa mu health ndureba waterechane cyo actually ebyo biri human resource development human resource development budget actually ne mu budget ezukira y'ubuhango umutebekanisa ya budget nebero mo kushomesa abana ebyamagara na nebindi imbasa ko batutine figures kuyabona areba ko bahandika kunkaniye ndakubahamiza ngwenshonge nkuru no kutraininga abana bitu no kubashomesa ukundi kutari kwemyoga obavina abashomesa abashaho na sente ezorugamba izuba kuretamu kugira ngo abantu bitu babase kugira amagara marungi ezo at least budget I can assure you budget eri nonoje munonga kandi n'ikindi nane ezentasi nka projects nke zebyentasiya zete parish development model youth livelihood funds nane zindi nezo mu agriculture muje kushanga mu sente yinje zirabene zija zirayamba abantu bitu ebyo ni tekateka unibe kukirayo original security yitwereza priority abo batakwasa kwereza security priority ebindi nabyo nabantu bukora nibabutine mbasha omugamba kwa mukuru w'ihanga akagira ngo iki nikisanja team no siripo yitwe eminyeto bwa hati omyaka 80 korugakira na mukaga government ihanga umuntu nguko gituyiremo ko mubembezi ntwatera ekishani cyakorgenyo akiserizo hari abanyankore bine mfumu negira ngo mwayeshweka bwa sese nogira ngo mwagira ngo kisanja no siripu omyaka 80 kisanja cya muheru tumukuba mu biha abakiriya hansi kashe abo icyo nogira ngo kisanja cya muheru ensinegumiza munetunguka okay haro kisanja cya muheru it is a continuation it is a continuation taro kisanja cya muheru kuyaho hine byoro kubanza gukora hariho ebitwirene bukorwa okay message particularly iri hantasiya yeka
abo ko bitera corona bamanya imihanda yakozerwe namanya kutabaye turi na mukaga icya security je tukigamba abantu nibatambara uko bakwenda umuntu natsimbara ashamukaga zikiro naza Kampala kino kumutera mukono ejo ni security niyo nkuru mnogo tana muntu wenka kure ko umuntu napakira ibintu bye nabitwara mu Katare ikari ishaha yona wana crossing border naza South Sudan wanaza Kenya wanaza Kampala ningahandi ebintu abitwara ejo security yo muntu na nebintu ni nkuru munonga ejo ekatanaho muntu kajya ngo abarogwejegera icyo ni kimwe cya kabiri ko kuza kureba ihangeji nambaye nimwe yo ninjya kana yetegerizeho uko reba abantu abakuza kutunga shukari bine kwandikiro barahama nyazi amayumbi 10 ko bagaba shukari no gura shukari wano genda eshaha yo akakesi ka cyaro iri available soda wano genda nicyo kuko ibyo byo nakwaboza kore mbago visuals mbe n'ibyo bakabirwate bishagire no bitungo ko rukwenda so hakabaho ki hakabaho amakorero factories waza kuri amakoro there over 8000 factories is yo mu Uganda so income I mean import substitution ebiriho yamana no ibintu bikutayibo mu yanga uko as imports bicendire in fact ko kuza kureba na no mushoro ogwawe gubisa wihanga omwiji ukagurwa mu customs nebintu bitukushoza nire bitukutaho mushoro byane birgaheru kutaho mu yanga konkato mushoro mwiji actually ihanga ndugwiha domestic revenue ninga sho mushoro guba kuiho mbantu abakora business mu ihanga kukira ogurukorga ombite bashoza kutaho mu ihanga ejo difference nerete rwo kugira ngo amakororo gakaba mingi tucetenga kugiya hero yani yishuka cement twatugiha hero ikerga bamburi ergahero bamburi riyo muri Kenya konka cement eri aha bariyo bakorana nyingi twatugera tororo hazaho hima cement aro Kampala cement edija to bariyo bigure ndijo ngai bagigura Karamogi so ati Uganda deja kwendera niyo kushoza ibintu ero kubuguza hero tuza kwanta exporting cement tugitwara Burundi nagana mahanga kwetenga cement mwenu nateraho katoki kacyaho kwenda koreka mututwire government tetwiregwejeji kureka message yeje na munonga president nayenda ngwebe niyo muntu waburijo abwenje abo kuba ihanga turiyo progressing ntoroga low income status ntwenda tuzo middle income status kandi cyo notego kukikora n'abantu bona naneka ya LC1 yanje ya Nyakaronko kurenga nawo muntu yagire cye yatasi areke korenda konka bane message yejo etaro kugwejegera niyo muntu wena kandi namunonga umuntu waburijo kugira ngo areke kubyamera opportunities ninga emigishero yakozesa akongera intasiyo government gatandikaho ishomero rwebitetaho muri Kirihura hakaguta road iyo mbekire projects zindi hariho mwako guhire muze yakarga kwigura factory aho murti konka tureba nako saka ururimi rwako basakoro bakonkorundo rw'abantu bakwetegereza munonga urwo bushomankoza projects za government nke yarwe bitete for example abantu bakamba manyango neza kuyaba innovation konka teyorekere shani nke cyombe kecero nogira ngo abebembeze na ayimwa muri nishengero na nabahiro bwesije kugira ngo muzabe mukarwana samuta obushomankuzi narshiyo kubura kozaje projects za government nkeze wano jangu turiyo mu kisanja no sleep actually ni kisanja no more sleep and no corruption president rwaya cyagande ngo tarugwejegera amenye twine ninga okubasa gukora twongere tasya kandi no kurwanisa ubushomanguzi ko kwakira eshonga y'ubushomanguzi tureke kugirebera umugavement honka kurekana society yitkurire nitaba naho tukuza no barayo bari mu government offices za government nyicakari so twine kureba ngo twagikoraho nka society twagirwanisa kandi ninganiraho n'abanyana banje ndiko bagamira ngo twena twine korera hamwe kurwanisa ubushomanguzi kandi niwe ahacyaro niyo muntu waburijo ubushomanguzi obwo nokwata icyo kureberaho noteme kitoke ukigura mu rutoje rwa Kankunda ukitahagari ukitwaro kitamu Katare hariya bakihamo muno kandi ubu twujya ngo no mushora
akiyamo munabo kwa yanapakira shiza kushika Kampala ntarigire mu kemenuka urhagaranda rwagenze yes urhagaranda rwagenze ikitoki cyone kiba mwendore cyone ikitetema abo kugira ngo cyone bakihireme ibyo rero ni corruption umwana hine byo kwa no mukorera na ibyo reka corruption yo yini konga mwenu ero kuchira yo munonga yitwenda kurwanza nayo mu government yo kugira ngo tuyine sente isitiro budget zikija cyo kurebera aho tukagerekeza ubecyo tutandikira isange cyawire mu district yanjye ya Rwambara sente zitwatireho ukora umuhanda nango ba engineer district engineer zabo tukabemereza twabataho investigation abo ko sente zo zikaba zikoze iki zubuzire nuturebe ngo kitabezene kwatsa koze iki kirakozero when obushomangu zobu nitwe twenda bashimira ku Rwanda nambwe tugizire ngo tutandikire no mu parliament yituri turengwe ibyo twabirwanza o ministries naho ebitateriye babitereze burahamwe hona nitakateka mu president wa Kigambire umurundo guhino buriyoboro Honorable turukuzaha parliament turukwirira kwendera nanye nangu tubanze turebe amasomo gito akanutira koza AI abambasi ba computers bashitami tuzo muri digital transformation district ya Rwampara na ishazari ya Rwampara can this be realized digital transformation mu ihanga umuntu wa Rwampara wo kuza kureba mu mwabazi gurizo wanogamba digital transformation uri hafro ya parliament na yitegereza kandi twabasa gukora uwo mu kugira ati obuherezo bwamwe digital transformation network AI first of all itonga government chine challenge yo expanding 5G network kikaburahamu the other day tukantwenda kureba implementation ninga okutoma unkozesa electronic procurement ya government government procurement tukaturi Dodoma Tanzania kachiko na PPDA aba Uganda twayibuza bwenki bo Tanzania hati ebingi akwa corruption ndijo nerabo procurement process so twena ngo turebe ngo ikintu cyona kubareba atamutenda ninga bid document iriya system mwagigura yona buri umwe nagireba so kicendeza okurabe nyuma okubuzabuza no kujya guhindura document eji ubundi okakorofayinga ukendeza na price warabaho then orebe kiwija kutweza na procurement process nebera corruption so twenda ku promoting government procurement government konka twashaka ngo kubasa kukikora notekwa kuba ine network eruku ikabura hamwe internet network so that 5G yabera hamwe that procurement nekorwa district nekorwa mu mashomero no cyendezo bushoma kuza district centers rga central government zo mu district kuna nagambire omwezi fera implementation ya project bagisibanga akasente kabakaki when tonto ndakorebyo we must be able to look into the procurement process tekwa kwa turi bakarebi ninga bakarishorisho on process yo procuringa projects nkezo aho ko sente hati no sente revenue collection ninga shi you are collecting a sente zo mchitara chihanga sente zine orushekero rumwe orukuziho mchitara chihanga zo kuza cost centers ninga iba kushereza district ninga projects zone zikubazo that is a single account when hatejo kuza abene ziragamu nibazibira mu project sezo kandi nizibazine procurement process yani intekateka mu kimwe bito biturate hamani no kureba ngo one twataho communication company abo kwa UTL by the way in capacity yo kubasa creating a 5G network omuyanga lyon two to enforcing electronic government procurement tubase kure mutwarondora sentezo kandi tukabembaza ba panel one of our responsibilities ninga kimombermo yitu no collateral ninga tukagera oversight over the sentence to appropriating tukora appropriation budget yaza kushomwa tubente mangoze sente tuzitiro project zinezi tuzikuratere turebe hariya zikozisiwe zita kora very parish development model sente ijo turigire kwata abantu aha sente kwa kuzitaho
unaza kuhereza iwe ka beneficiary wa parish development model afutera emitwaro 5 agatwara so hati ibyo twabikuratira kandi tukareba no muntu witwa burijo twamwegese ko ashimiye kwesa sente ezo kandi twataho no buriyo bwo kugira ngo biyakora twabitungira katare ningashi twatabona facility ya value addition ibyo byo twenda yatunga makasente kirireyo ibyo biratugasiba none rebe kinkwenda ngo tushinge buzo nkabera tukahendera oye omwishengero sanja no mosirip umukikuru wanje umuka no busheshanje bandurinza ko rwegera tamashita gitu gaza kwisha oyire yaho ima we no aragaciruhura nangwa no wa kuri yakakamba mboda isinjura rugire ku kigamba development ya oyireje bwanyuma ya extraction neza kureta hentunguka na n'umuntu wakaka umuntu warwampara akiganyirwemo munonga nshemiye kwimuka nkajya oyiro yanje yes abo kuba noreba oyireji inga mashitaga agwihangari yatimbire president akachitwaza amaguru make akigenderire yabanze ya training n'abana bita baburijo abihangariye kubanza kwetegereza amashitaga gagenda gato abo ko utakuyetegereza umwe no leta abantu abakorwa hero ngaba total umwe babishwekerera obura kumanya iki twatireho tuba twine audit reports za annual petroleum reports kandi zibenzo mu kachiko kanje haro report yitweta kahendire nayo y'amashita rero kuba nereka performance kandi n'ikindi tuguma tugambera aba audit auditor general's office OAG's office kutandika kuguma na rondora munonga kureba abo kwantu batwineho auditing ninga shugumana bareba hariho ikiba kwita recoverable costs hata abantu batimba amashita n'abantu batamusende konkande ne expecting ninga shidi bija kuzihayo esente zatandika kurgaiza amashita batwatandika kuguza mbwenu wabo utatire mani aha sente zaba kutamba kugira ngo batire myinji kandi batire munci nabariyama ngo bagaho ko kubeno utunga watandika kutunga sente bene icyo kikoreka amana gututireho ka government kureba ngo sente z'amashitezo zizafabusha kamahanga gane mu South Africa kutayitura tugejireho twareba ngo twabana twenda wakasita ko katugasire twine kutaho buriyo kureba ngo ziba kutamu auditing aburizoba recoverable costs twaguma tureba ngo nuzezo kandi ubwire ko bwaka ukutwikirizine apportionment ya recovery nayo yakorwaje dene sentezo okuzikwija nizo budget yihanga hata nchimayisa mutwaza kutunga sente zira argument shashuraho ibaje aho kwa government hati noshanga ngo enyinyi nisfero mu mabanja gutwatungire na interest eri kuzama banja so hati twantu basa kushashura amabanja kandi tukora correction nchimayisa ngo sentezo nizakora ziri available aho umuntu waburijo gukora development projects nkaki kemhanda ukombe kama shomero kwerezentandukwa na nebini kebyo kureba kongereza patch development model umuntu akatandika kuguza ahero nicyo kurebera ngo hati twabantu beka standard gauge rail as a priority nkija kutuyamba kureba ngo twakoyesa uburyobo ku exporting ebintu bitu ninga ku improving intra-regional trade ningo bushobozi of East African community bwene bintu binje birabeho konka nyonye namasiko kurugero president witu ya cyandoringire no ko nukureba uko kutambara gwagamashitanigaza kutugasa kandi n'ikindi nicyo kurebera agizire ngo tukore refinery tureke gaguza gakaza aheru garcrude bakagarufininga twija kandi tukagabagura intakatara president akateka ryo mushongejo tugire refinery aha bagikore amashita agutara bintu kozesa ombientambara na nebindi ushanye ngo tugatwenda umuntu yabasa kora business ze atakuhendwa oye munonga honorable noza kusasara tomperezida kikankitano zonka omukugamba ka right honorable speaker Jacob Oboth akagamba habintu bina ebyayorekirire kora omusanjeki konka nyenda tube owninje nkabebembezi tutakabutahari honorable akagira ngo mukisanjeki naza kuba corruption free parliament ntwe nango tushobora kiyabe namanyisa habakikuru bitu abakomero mu cyakabiri abarwampara corruption ntimanyisangu ko kutera tocho mu parliament
oreba ngo accountability ningira ebiri neburamu okushobora sente kuzukwesibwa hata ije mayisa ngo ibe bishobiri naza kubitereza icyo cyo kikumanyisa kandi n'ikindi na members ba parliament kuba accountable kugira ngo kubareba kwire sente eziraze koro murumo ninga abakora ko bukiko nubani bena ngo bahereze sente zirabayambe kora oversight wakora oversight wa accounting akakiko katambwire kaza nkahi kakora merumoki reporteri nkahi ijo nayo na accountability kandi n'ikindi itoka parliament to oversight ninga tureba ebikorwa ministries base kushobora tutari kugira ngo bitwashanga bifire twabitire risho ezo nizo areas za corruption free espine kutera mutoki kurengo biyo tubiyabaho haza parliament ningashi izina rya parliament yongera kuterera aha oversight akagira ngo every bill motion and decision must be directly responded to needs of the ordinary citizens aho hakanashobora ki dakukatemademe tumayisa iteka eraze kwingura on parliament revende shobora robuzubu ningashi niroba umbazi ari ecyo ekizibu cyo muntu waburije icyo kureberaho beni ndeba abantu betombita abashobozi ngo aba factory yaba naba investors abine factories ntagambire bakora gahunda konka hate behindwire mu ba manufacturers ba wholesaler no bakutembera no mucyaro ije twaza kucikiriza aba trade order so iteka ryija ya trade order turebe guca addressinga umuntu witwa burijo urukwenda ngo ayihemte himbwa roofing agirete nka wholesaler yahikambarira agihereze owa burijo weduka yitu yargano ninga kinoni ninga orakore ibindi byone byarakore atakabitembera mpaka muntu urukukwesa owamu ebiro igana byawe byo kubanza kwihanura hira ebyo kwenda bibe realized mu Rwampara na hari akakiko kihanga kubako nonoro kiri hanga riyona nikibi icyo kubanza no kureba ngo twatandika kushomesa abantu bitu entango yona no kushomesa abantu bitu uko barakwesege sente kubingo boromba kagabo ejo nesho ngakuru mnonga ya kabiri no kureba ngo projects zitu na mnonga za parish development model sente zija abantu bayinja kuzikwesa icya kashatu no kureba amashomero gitu at least drop out level ya chendera kandi twareba ngo abana bona bashome kwani bashoma bari mu mashomero in 100 days iyo cheme kurenga twabikora kandi twareba na projects ezija kuba implemented strategic thinking mu myaka etaneje izumwe nuje kureba esquater n'amashanyarazi tujya kwantorera projects zakozirwe laying on table projects z'amashanyarazi mu Rwampara turebe projects z'amashomero imahanda in the short term and long term so that abantu bayene bamanya ekitwire kwa achivinga mu myaka etanu finally akarura katerwe 2015 akageno twazagaruka yakabanze kuterwa ka NRM abarigire mbaka kwa tebendera no bamanya tutakubesingira ha Rwampara yo ngihanga ari yona abinja bagarikire kwesi 2015 bakabesimbiriho NRM leaning country yo martipate kandi kimwe cyashanka cyabaganisa mupate bazo mukushitama n'abantu bagambara mu rugimo uri yine bendera nogira ngo hasheme kubana hakorwa kinkabemeza ba parties ukurengo bari abantu abakuferwe ndebeza mu primaries bashemeye ku backinga abatwara flag parties kaba strong turukwendera teka ngo kibina kimwe kwanshitama kandi nyishonga twaje gambira abo kuba twagumana tugira abantu kora ijo mu primaries utakaga kujo mu general election yes kubara kusinja kandi nangwa no boyino mugisha no appealing cause katu ino tribunal hat tribunal kera ashari bajya ngo ese bakakwiba bakigarikemo ma final kera agire ngo ogunu wo twara nka candidate ningashi okwise bendera wa NRM kandi burabo ikiyo kandi bari no jambo riwa NRM no gakano besimba icyo shimwe kwantu ubwo kandi tumuzibera tutakwikiriza wano wenda kugira ngo iyo tokwenda kwetaba ningashi kuzo tribunal kujururo na primaries izera kimwe independent tutagire primaries
as simple as that koga itakatango kibina kino ko rwandise bintu nkebyo nicyo kutubaganisa webare munonga honorable ahabo bwire ntoyongera yo guma tuganiraniwe kandi tukusima no kutushakizaho twakuterera kasimu kagero tumwije ndwa twaguma twakwenda na office zite zambara wabor Kampala na office zite zabugorobi ekirungi nozimanyura zishiremu gumeno tereza kire nabandi job katahabwe kiganire ki nyenda kumanyisa ngo harsha itano hariyo amakuru gitwa gahana hari harsha mushanju hariya gamushanju omwabazyo hariyo agensho nga harsha ibire kandi abakorebe mpira ya ankore mweyongere turi promoting ankore kureba ngo nensi yo najimanya tinkoreba bwenchonere b'umuntu wa Rwampara umuntu wa Rubirizi umuntu wa Bushenyi na Mitoma district 12 za Ankore naba hari empira y'amashaze ya Buganda ayirikanga naza mahogora naza budu bora kandi ntubasima abashazi hakire kanyu bakatureba ha Tayari West bakazaha website yita from www.tayarinews bakazana ha YouTube na Star Times nazuku nazamu nangwa na DSTV tukagizaho hati nturebwe ensi yona agumeno businje kandi twe na Honorable Amos katuyengere tuzombi kopo ebyempira tebe na tournament jikuya jendo